guys, today tatalunin natin ang hostage sa manok ng pula. Ayan na guys, panalo tayo guys. Wow. Yung guys, panalo tayo ng pera. Ayun guys, meron na siyang dragon eye, 5 pa. Kalabanin natin ulit guys yung ostrich. Ayun guys, nakaya ka. Baka manalo tayo dito guys. Kinakalahati na guys buhay. Kaya guys, talo. Konti na lang kasi guys buhay niya. Na-deads pa tayo, sayang. So yan na guys, gameplay ko. Like and subscribe.